Sanibonani and welcome to another episode of Asilimeni Maswati. Ligama lami nginguSikhulile Dlamini and namuhla sisetulu kuBulunga kaManzini region lapho khona sitobona Make lowawina iWomen Farmer of the Year 2024 nokuthula Mathebula. Sibonile ukuthi Make ufuya timbuti, ufuya tinkhomo, ufuya tinkhukhu konke longakucabanga lokuzindfu kanye futhi sahamba saye engadini yakhe sakhaza ukuthi Make ulimile tibhidvo ema-beans walima nema-cabbages. So come with us and let us see ukuthi Make kahle kahle wenda ini in her daily life. Siyabonga Make ngesikhathi losinike sona namuhla sibonga ukuvakashela ekhaya lakho. Sasingangena nje Make endzabeni sicale lapho nje ukuthi mhlambe ungazama ukusichazela kabanti ngekuthi ungubani nekuthi uvela kuphi. Libito lami lekutalwa nginokuthula Sibongo sekutalwa sakaMkhabela. Ngase ngithandwa lijaha lakwaMathebula sengingimake Mathebula. Ngiweqhamuka khona la eTulu kuBulunga eNdlandlameni. Ngathandwa lijaha lakhona la eTulu kuBulunga eNdlandlameni. Shothi siphethwe siseGundvini. Ushifu wethu ngilogcoco. Indvuna ngusibakela Mamba. Okay. Alright, siyabonga. Mhlambe ungasichazela nje ukuthi ulima waqala nini? Siyabona ukuthi kuningi lokwendile lakhaya ulimile nje unetifuyo letiningi mhlambe i-background encane nje ngalokho. Kuqala kufuya kwami ngiqale nga-2012 kulapho ke ngiqala khona kufuya saloke ngifuye kufuya nje ukuthi sengifuye la sengingena ku-business ngiqale 2012 ngaqala ngafuya ke timboti. Ngikona kulima kwami lengaqala ngako kulima nje kwaba kufuya letimboti le intona letinyalo lesengingene kuto ku-business. Yini kubangela nje ukuthi ati asengicale? Lokwangenda ukuthi ngiqale kufuya timboti. Ngaqala ngaya emsebentini, ngaya efemini, ngayosebenza khona tafike tawukhaba. Ngajika ngabuya ekhaya. Nangibuya la khaya ngabathe ngehla ngenyuka ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngifuye timboti ngoba letimboti kwakuyinto vele lengisuka ngayo emuva ekhaya la ngiphuma khona le agriculture beyivele yentiwa khona kulima nekufuya litelwane. Ngathi nangifika ekhakhami ngafike nakhona ngakukhanza ngachubeka nalengisuka ngako ekhaya etimboteni ngafuya ngachubeka nemphilo. Kungako ke ngaqala ngakhanza kukimi kungumthwalo lolula lokufuya nekulima ke emasimu ngoba yinto lesikhule ngayo vele emakhaya lokho. Yes. Ngabe lapho ngilapho la ngaqala khona ke lokufuya ngafuya ke letimboti ngangivuma ngoba kufuya kwami timboti ngigcine vele sengiba nalabo 150 waletimboti. So lo ngisachubeka nekusebenza. Utsinza indzaba yokuthi ekhaya benifuya shothi ngiyo is part of the inspiration yakho ukuthi uze yes benenda ini ekhaya nje. Ekhaya besifuya nakhona timboti tikhona tinkhukhu tasemakhaya tinkhomo nekulima ke imbila bobhatata emasimini tindubu ngomantongomane. Uthethele nesikhathi esingaka nje ukuthi uzuqale ngoba sothi info le beyivela ikhona but sothi uqala 2012 kwendekeni before ukuthi uzuqale nje uthi hayi ngiyalo sengicala mbamba. Lokusho ukuthi njengoba ngisho sithanda sami lokuthi ngiqale ngaba nanaku ekudlala ubuka bongani bayasebenza emafemini uthi khanze kungathi wena nawu lakhaya awusikahle uyabona. Ngase sengiyabuyela ukuthi ngathi ngiyadlala lena la ngikhona khona ngabuya ukuthi ngikhule ngana indlela ekhaya. Impilo yachubeka kanjalo. Ngikhanza kwangathi lesikhathi lengasicitha ngayo efemini ngadlala ngaso kakhulu. Bevele impilo ibida ukuthi angibuye sidlale ngemhlaba la ekhaya.
ngiyafuya. Okay. So ngaphandle kwaleti imbuti yini lokunye lokwendako nje khona la khaya njengoba sila ukuthi mhlambe sitawuhamba sibuke ukuthi ukuba lapha. Ngaphandle kokuthi imbuti lengikwendako lokunye ngiyalima ingadi ngilima emaveji. Kwanyalo ngifakela ikhabishi, amatamatisi nespinach kodwa sincanyana ke sona. Lokunye ke lengikwendako ngifuyile nabo logwaja, ngifuyile netinkukhu tasemakhaya, ngifuyile netinyosi. Yiloko licishe lengikwendako ngisehlede ekhaya. Siyabonga ke babukeli nyalo sitawuhamba nama ke nokuthula mathebula siqhubeke asikhombise lokuningi la kwendako kule khaya lakhe ngaba ukuthi ulima ini nesizitho sakhe. Siyabonga. Sesilana isimbutini tamake lapho khona atigcinile khona. Make asesiqala ngekuthi nje ekuseni, what's the first thing you do in the morning mawuta utobuka timbuti takho? Ekuseni uma ngivuka ngiphethe inkukhu tami ebaleni, ngifide bologwaja, konke lokusekhaya ngifide ngoba ngifuyile kakhulu nabologwaja kunetinkukhu zasemakhaya. Mahansi bake ngibhekise nabo bese ke sengidlula ke sengida esibayeni etimbuthini tami ngizobona ukuthi ingabe ngihamba kanjani kude ngidlulako noma kude lekinyabekile selele ekusona. So story lesikhuluma ke sithi waqala ngetimbuti timbuti. So maybe ngasichazela kabantu ukuthi ihamba njani lebhizinisi yetimbuti nekuthi imali nalokuthi idingakhi nje uma bungwasi niketa umqondo. Lokusho ukuthi ibhizinisi etimbutini ihamba kahle kakhulu. Timbuti tinemali kakhulu kunjenga nekhicita kwazo. Imbuti yanza fast. Ngisho kanjalo. Yanza fast imbuti ngoba timbuti nje ihlala kabili ngeminyaka. Uma ngabe ihlala kabili ngeminyaka kuyenteka ukuthi ihlale lesithupha zinyanga. Uyabona ukuthi ke lokukhicita kwayo kuhamba kakhulu. Njengami nje ke ngoba nyalo ngilimela ibhizinisi etimbutini tami. La uma titala letimbuti lokusho ukuthi singaqala lokuthi kustivikeleka kanjani, ngisho kanjalo ngoba kuze tikhiciteke kufuneka ukuthi ukhone lokuti maintain letimbuti. Lokusho ukuthi timbuti yakho kufanele ukuthi uyijove uyinathise. Now uyijova ngesizini akushintsha umnyaka ashintsha isizini uyatijova uyatinathisa timbuti. Uma nangabe setemithi letimbuti takho uyatijova utichove ngabo pulp kick nina sekusele bo 1 week or 2 weeks ukuthi lembuti itali. Wendela kuthini lapho? Wendela ukuthi lamazinyane akho angede kufa. Siyaqala ke lapho ke siyatala ke timbuti takho. Nathi nabo 6 weeks sophinze futhi uyatijova uyatinathisa uyaqhubeka uyakhula umkhicido wakho. Usakhula ke umkhicido wakho la thine sibe sesiyadithengisa letimbuti tethu nathi labo 3 to 4 weeks 4 months lamazinyane. Ukhanze ukuthi leyo mbuti leyo soyithengisa ngemali lenhle kakhulu. Cala kubo 3000 4000 lizinyane lelidvuna noma ngilelo lelisikade. Imakethe yakhona ikhona. Siyasitakala kakhulu ngoba nyalo sisupportwa balimi labafuna kunabo kufuya letimbuti. Ukhanze ukuthi ufuna kufuya siwewe, ufuna kufuya athole lesiwewe. Ngiso siwewe lesafike simshinjele umuntu noma leyo umlimi umshinjele leyo mkhicido wakhe wetimbuti. Siwewe ke sasikhipha ngabo 4000 lelizinyane linabo 4 weeks bo 4 months ngesini. Sinabo 4 months ke siyalikhipha ke lelo zinyane ngabo 4000. Kube kukhulumisana ke sebese sesiyabuya nabo 3.5. Yileyo indlela ke timbuti letanza ngayo. Nalapho la kufanele tihlale khona. Kufanele tingatholwa timvula. Kufanele utakhele njengoba ntakhele nje mina na ishelter. Timbuti ke ayivani futhi nangeludzaka. Nayita uhamba ekhathe elidzakeni ukhanza seseyihlayeka lamasondlo. Sekhanza setiyachuda timbuti takho.
Ngaso sonke isikhathi kufuna-ke ihlale etikwa la matshe njengoba tihleti bese setiyahlala lapha ku-shelter tinganotholwa lidolo. Nangabe-ke futhi-ke nangabe solo ufuna umkhicito wakho ukwanzele ungumlimi wetimboni. Ungavumeli timboni takho tihambe namazinyane tiye esigangeni. Nawutikhipha njenganyalo umuntu otikhipha titawuhamba todvwana emazinyane tiyasala ngekhathi ngisala ngiyawafida ngema-pellets bese sengiwathelela emanti. Timboni tihambe-ke tiyokudla esigangeni. Tiwewe takho uma ungumlimi wetimboni atiyinato esigangeni. Njengale takami tinenkambu yato la tidla khona tidla ngekhathi atiphumeli ngaphandle tiwewe tami. Ngoba nase tiphumela ngaphandle sokhanza setibamba timboni tabomakhelwane uyabona abaseti tothenga la kimi kanti phela sibhizi ngemali. Okay. So tingqinamba nje lohlangana batana nato njengoba ngiyakuva uyabala ukuthi ufuna utendeni but nje letakho specifically ngitiphi nje lohlangane nato ukuthi setiyagula noma setiyendekeleni. Tiba khona tingqinamba sisivele lesihlangabezana nato etimbotini tethu. Kunanaba abantu labathatha bangakaphiwa uyabona. Kanze ukuthi umuntu usoyahawukela akasedi kutothenga soyakwebela uyabona. Ngileyo ingqinamba lenkulu yekuqala. Yesibili kungaba ingqinamba yokuthi nase sikhona sekungena busika ekhathini ebusika setihohlekile tihlahla la kufanele tikudle timboni tethu bese sekufunaka lapho-ke sesiyadondla. Sekufuneka salo sithenga ema-pellets uyabona sesiyatibooster sesithenga sesenta ngema-pellets sengiloku kwesitapu lokuthi yilo molasses. Yes, molasses. Bese sesithenga-ke nelitshe lelitawukhotfwa ngetimboni tethu. So kahle uthi timboni tingaphila nje with tihlahla general without ukuthi uzofana esitolo uyothenga letimholelo. Tiyaphila sisi tiyaphila ihlobo lonke nje kude lesithenga lesisupplementa ngako uyabona. Tidla tihlahla kunyalo kusebusika lapho khona kufunaka ukuthi bese sesithenga-ke lawo ma-pellets. Tona tibukeka ngathi atisiko lelihlupho. Okay, so usebenta wedwa yakhona ukuthi manager as a alone noma usebenta as a team khona labakusitawo ukuthi nithi khona ukuthi manager. Okay, ekuthi manager nje sithi siba nalo umndeni. Nibabe nebantwana ngoba ngeke ngikhone ukuthi Jehova ngingefana uyabona. Kufuneka vele sibambisana nini. Sesivile ukuthi timboni tamake ukuthi utenda kanjani nekuthi yini lofune uyende ukuze timboni takho tichubeke tikhiqitele. Sitawuchubeka ke manje sihambe siyobuka lelinye iside lapho khona alima khona ema vegetables. Lana ngeke sisesimini yamake nokuthula amathebula. Make shem ngiyabona ukuthi ulimile la. Lana mhlambe ungasichazela kabantu ukuthi lana kunani yini lelo limile khona la. Okay, lapha kusensimini yakamathebula ngilime ngilime amabhontshisi ngalima emakhabishi nespinach. Ngiloko lengisekulimile kwanyalo. La lapha sime khona yebo-ke nangala akhona nematamatisi. Napatata. Okay. Mhlambe ngasho ukuthi kuthatha how many hectares maybe in each or yeah. Lokusho ukuthi emakhabishi lapha la ngwalime khona ngathi half a hectare. Seke ngilamabhontshisi nawo-ke athathe half a hectare. Okay. Yes. Mhlambe songasichazela nje ukuthi ibusiness ihamba kanjani in terms of lama vegetables ukuthi bayathenga bayakusupporta uthini umango. Yo, bayangisupporta kakhulu. Bayangisupporta kakhulu etibhidweni tami. Nasemabhontshisini nakhona ngiyasupporteka, isupport ikhona kakhulu. Njengasetibhidweni ngitawubuya-ke etibhidweni. Etibhidweni ngijoyine ngithatha i-contract kaNampoti. Nguye Nampoti lo ngisitako, lo tako naye atongithathela tinto tami nasetivuthiwe. Nampoti ufuna-ke naye usebenta ngalinye indlela, ufuna usengakacali lokulima.
uhambe umtshele ukuthi utawufaka ini, nguye lokutshela futhi ukuthi ufaka ini, ufake kangaka.